kiyangu option, kiyangu komewuya, makamen mimi pan motan liman kot, changatoren kauno, sopa yang kauno, ekar kauno, ngiti-ngitiren kauno, ngichecheren kauno, amen? Hallelujah. Kaya ma, kom charkiera mo nor, kom mata-matawa ma kom mau, glory to God. Ikamele me sampawat kak petit kitail ti sanga nang so kay, okay? Me songoros mau, sotame ko tiyanane, kamele me, kamangi me, tami patpatrowana. Okay? Palasang metkan, maur kaselel de tami sansal mortail. So bukat koros yal dengan sampa maksila benan sogis. Me tabel kin petit kitail ti bok tailen ken maskunla, okay? Child can excited about now, excited about tami kilkilangan so, tami kaparanan so. Ab later on, the murin met, the ekiskayang, a child mobile pan, all up where kitabel, as sotokota when make friend. Ma Jesus kawadetang the masani sang nantosa, me leprapo kun koto puen prapala kawela kamela nan so ni isak. Komu yung ngay utanan, pay attention all the time. Amen. Kahit masak, pay attention where we always prepare. Amen. Be ready as a soldiers of Christ, men of God, woman of God, and so cross nana be ready. Take this slack off so to talk tamakan going around. That's it. Tamakan we will sell lumatay. Okay, boy muntitiyo ya target ko, especially niya maitong Christ na mo. Hallelujah. Ama kom so tomo itong Christ na mo man tayong pilkut news miya. Kom de karwaru, kom kat trapo. Ang so mau ni ang so may kauno pano penong upakan kak. May tong kauno mo itakiyan mo. Amen. Komperen. Hallelujah. Amen. Komperen. Okay, iman ang karat ka child ikameleleme makompil ko turu ya kom lelel me ko tibantayong kom yan parenta. Okay, pakaitan kom katsto po ekikich apo ekikot. Amen. O kot mesapweleman ki peran koros. Okay, makaksawa sa yuknan irair makom kat lale. Amen. Makom challenge lale. De makarapan kat nan sumet. Amen. Tenan parat. Ikamelele makaitan ka sungo support that message in popo tape makareta kami wasa. Tepo maiyam intention men ibantayo kabangkatia sang ta makauno men masani yung. Amen. Waun kukot kaiten kich kay ay kabakapan so korsen kindrilla nan masanin kauno puye ke masanin kauno makchailen kin kilang. O yay kabakap kauno open ta masa tile cut salanga tile cut kay puye ke kauno masani bakta ba kauno kin masani nan sapul mamasan me rawiya rongorong apros to kakrong rakilikilang apros to kakilangata. Okay? Ari katailana ne kanayong atail mong yung mo silang in court. Kay puye ki kamelele me puksaro masani me kin kalangan ng rail kan me kin aktiktikla. Kay rail kan me kin asa aktiktik asa dama kana no wiya ko wiya. Amen? Iaktiktikan mo asa makauno masani may fail. Okay? Na Lord, isutuman fail na ni raira. Chimen imen crow na ni raira. Chimen kairta imen maula. Kay imen koyakla. Imen sola respond komoy. Okay? Niyay bang practical nan mamorin sambawet. Okay? Okay, bak child can focus ang mekot mag-child soto klang ama. Pwede mabuksaraw ka dito yung child. Okay, kan focus ang tama soto sansal. Tama soto sansal wewe ki tama mimenan Wayne Court. Okay? Wayne Court the nalang the nganan court mag-child soto klang. Child ang focus ang mo. Soto mim ka child ang pongsa sa tamak child wait lale. Okay? Pwede song koros me iban tama tamak child wiwiyan physical. Okay, awiyata doorway, awiyata wanim bakchailan kak lalopatong tame sotra sansal. Oh, glory to Jesus. Aramagaman salalabot na nam commitment kay magchail ko sa iya. Dola po tayo. Share. Amen, amen. Amen. Kalanganan kauno.
menran mawi cha karusia. Okay, kom kap piltouta ranach kap nga coach lukay kamwi kay kamelele moin okay kininta ya kaskulen Pwopwoud atame imen pachangay pouto kakelakaken kchail melelo achail mauran ken prepare to ono pata ain so koro sanga nain so ta magchana ne prepare dakchana ne kunon ono pata po me chocho awiyawiyo lau lo yang kapal the lau song wiyawi iya chaikin chang selite mauk selite anano ono pata that's wrong okay ono pata pang wiyawi na nain so maka seems like my song koros wiya mamau miya ein so no pata iyan so we ku tan kcha sa manan morach kcha pang ken challenge especially chel serian ko cha pil puksaraw masan yang kchel meman me pang kaktinay peini kaya ime warong en kakiyang so kita papa mamor ke kingdom of God when coach kay chapil pan yang komorla aria nan mora wat ke kasalayang cha mo utang cha pang so pai song kan me pangkin we amen paliapa nana chama mor ari anki chutan sa kamele le me ye weria me kin tuacha mawin laut nana chel mor ren solang te mamoran papa kauno ye nanerian relationship te erian Pwopwoud okay ima kareta semen kakela kate pausa kay teken ach Pwopwoud kaya semen tuacha tama puksaraw masani okay song kumail masangkich sa umparta pa na namay Pwopwoud sangkich kaya po kamelele me pilmenta ma kamor waray na ng Pwopwoud without Christ may nakachik utana bang kachik likisang Christ okay makichapan pil Pwopwoud ma pochan tapil waray larap ren Christ at chabang kaklang tuwen maur watch ma puksaraw masan yang kichama relationship me tuwecha Christ and the church amen ari relationship nan Pwopwoud the relationship utang ka sampali karapanay sair mo kay kaiten ka kota mama ka Pwopwoud siya okay the reason why I touch on preparation porque one day kapilipan makasay Pwopwoud me cheurani kamelele me kabang Pwopwoud okay ay song ko na pata kosong pal pa sa mga Pwopwoud to ka mayang okay ka mayang ko na pata ka asa operate nan marriage porque tiren kitsa bil Pwopwoud tania chutang kailangan man naman masamaw kipil mau kitar bil so mas masamaw chow tuwecha isaw me if kailang lacha masaw me chapin lo tilala kailang lacha kaselel kita cha inangin men kang inangin men song kan me rong kamaw po okay ari tawla okay tawla lale yang kita na if kalep makang so apo to mimimpa pilkiyang kay kasalapan tuan relationship limpak pa na okay sang makapil uwang ang palit am kokon apa so me ang partner pilintaway nak kapil into it kumapil riyaman okay ari ikasampal pa me kakakilakakin kichel okay kichel maren Christ ay panintaway me ang kauna pata ko ang panaynay iya sa me mon ang ministry te sang chekan koros liki and chop ren ngayo iPod chop ren ngayo iPod apan powerful pil night serika na pantaw yang pil kay teken chamo ang ministry ren kauno okay bang kelay why kichail kamela kichail chocho iyo challenge na child yata no papa kauno kaken kaker sokoto among yung pilpwe kaya ang partner pilsaikin siya sokoto apos chupang kare ang child ban luwa chalat tak child ban so pa isang kauno kay panintawe inong coach pang poita makaban lalapoch ko kelay so siya sang eu kakpalian ko pron coach ma coach masani pwe kaya ang kelay lo lalapoch kauno mapang makunwa kita lamaw na ramas kauno mapang sa wasang Pwopwoud amen ari ay may mangkakalakaki siya tama ipot style tuwan ko sa palen prepare at siya yung prepare match. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay, nakchail. Taulang nan.
Masanen court me maur, me mau, me kaperen, me kopunga tail maur, kainena tail maur, amen. Welcome makam belaptan katak tail. Mamianom Bible yang ya pakala. Okay, imiko sayaw. Kaiten kich. Okay, pwede gusto koton support that kasaliyang git maka-support kaskulet. So, kawiyaki pwede kot. Amen. So, kola nan Ephesus. Okay, nan Epsos ira laut limaw, ira dikitik riyaisak, riyaw koti. Okay, iban watak. Kam kak yang watak, malo kayang white, malo kayang phone pay. Okay, kam bilyang ya watak. Amen. Glory to God. Na iban pakita rin na ipot pan watak. Okay, pang watak masani, kumaili popot kan, kumail pain upa amail pot kan, tuwecha amail ken upa kauno. Po all popot, I me mga na pot, tuwecha Christ me chapun momotso, o pain Christ me song kamorpan momotso, me ye palwara. I me li popot kan utampan pain upa arail warang kan, tuwecha momotso akin upa Christ. Kumail all popot kan, kumail pakong amail warang kan tuwecha Christ a kachin pakong momotso o kachin pangalapay ni puya ke momotso. E kachin wiyata mech puyan kachin karasayang kasarawi kiyang kot sa palmamasan. Murin a kachin kamakale kita momotso pil. Puyan kachin kasalayang pay ni momotso eo melingan makalakal min socha kisin mai te amrang kisre te mekot samin. Olakan utampan pakong arwarak kan tuwecha arkin pakong pain palwararail kan. Ol makin pakong awarak kin pakong pain ni. Socha makin kailong ki pain palwara. Poyakin kamonga o akin kanay tuwecha Christ akin kachin apali momotso. Pokichail makisan palwaran Christ. Imen chinkitier nan puksarawi. Aramas pan mo isang samaoina o pachong apot. Ira arupan wiyala warchayo. Mia pata kasampalew nan masanwach. O tuan ay teteki etokotoke Christ o momotso. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Okay. Kapungakot. Ikamelele me esan salong ketailia. Kupuran kauno te ngayon sarawit ru Paul dame Paul kangela kakang ketail especially ketail kan me. Mia tail pot. Amen. Mia tail ino lalapot. Okay, kasali ang ketailya karasapa magtail pang kalmangi. Okay, metoke nan pungan anso koros aking kalap kosaya te karasayang Christ o sapulma momotso. Okay, momotso kay ten palian lamalam. Okay, banana clarify. Momotso ye kitail kan ma call out once. Kitail kan ma malipilip sang nan mauren rochorot ong nan maur marain. Okay, sapulman Christ. Okay, kalap ko sa iya. Me songa rama silumia. Okay, men Israel Gentiles Israel kan me liki me soto kamele la kauno. O kitail may yang ipusang the miminan ino kapwat through the blood of Jesus in the name of Jesus. Sang ren Christ at el posol la Christ. Amen. Korusian fight dong abu malawlaw me pilata. Kahit ang korusian John sampawat pilata. Kay rong resto kamelele. Kaya kapangakot kitail makayo ko sompalari iman kitaan purala na riyay sa kriyaw. Yang yung purala cha riyay sa kriyaw. Iban watak riyay sa kriyawat. Kaya masani, kumail li popot kan, kumail pan upa amail pot kan, tuwecha amail kin upa kauno. Amen? Okay? Kamelele me lima sansalan krupa, ibang kasayak tail te, huwag sa me live kan, kakyang mamasani korkoronge. Okay? Kitail man, kitail man put in application, huwag kitail terken. Kom terken, ama kom tin drive, focus ako driver mo kom taxiten. Hello, kanayang iyat kabakap kan, be safe. Amen, protection and good and iyang. Okay, lipopot kan. Okay,
Ketailen upah achail potkan tueta chailken upah kauno. Amen. Ikameleleme. Esoto kamatak lo kaya upah. So kamatak. Kamatak Chukan say suat. Okay, ketailen upah achail potkan tueta chailken upah kauno. Okay, po all popot ime mga na po tueta Christ metapin momotso. Okay, chapun momotso. Okay, kay tenay ma. Yasame lima toto nan barat. Okay, isuto melan ititinggili akan apklang. Ipopo sa tama kot masaniyo. Ikalangan kiyang kauno pat esota wasa esota tokotoke kijola ka. Okay, abot tokotoke liya ka. Understood subject wasa kas iyang li imetap kita ke iya. Li iya mail kay kumailan upah mail potkan tueta mail ken upah kauno. Nabilo kaya upah. Nalo kaya wayo kasi iya submit. Okay? Ngay liya man kay ngayon kay ten mo likar sabay banabla. Ngay liya man ibananane submit I vote. Tueta I can submit kauno. Ab kawewe ta yakarapaw. Amen? Yakarapan, weki iya chail pukonmet. Tana po all popoti me mangen apo tueta Christ me chapun momotso o pain Christ me son kamor pa momotso me ye palwara. Okay? Li the imen li popot kan utan pan pain upa arail warak. Li popot kan utan panta pain kasi iya pain. Okay? Come pan plata. Amen? Come yan submit. Ang po tuwecham submit. Kauno. Tuwecham kun upa. Kauno. Amen? Galang. Ekasambal. Kitay bilola kan tuwecham makampil kat katren ang po. Kamu yan rorong layet. Oh, glory to God. Ako po bilmiyata il pois. Amen? Glory to God. Kahit yan chaliya kan. Isa to anti-woman, Paul, lang, kaya ramas ito kumparan ki rongan Paula meset, karaba, buya kirentame, Paul anti-woman, buya kirentame, o lisa to konong, kasinan tapat-tapatak nan, pokon, kaya pranane, control, awarail kan, see, karata ramas, tongatonggian, ang Paula, kin share up, ibanda yung, me ekasampalan so koros pweki kitaiter non changala ni physical kate changala ni physical iyay ka baka panso me kot mamasan kan kakilangata tama ka uno karasaki yang kitail me Christ me chapuya all me mange okay Christ mo itala palwaro pokila momotso tuwecho all pilpa mo itala palwaro pweki awarak, you know what I mean? Ari ekasampal kay disang tana imeli popot kan utan pan penu baral warang kan tuwecho momot sa akin upa Christ. Okay. Yamaman Christ sa akin, yamaman momot sa akin upa Christ. Okay. Yamaman Christ sa akin pakong momotso. Okay, nan pasapang nan kalalapang koros me pitatapopo. Song koros mimiwasa. Okay, may Christ o momotso. Okay, Christ, ibang tayo, ibang kalala. Christ kinitingki momotso and kin papai. Aiting, taso. Oh, glory to God. Oh, hallelujah. Na, let's, may ichiyang la mo, yap, yet. Kaya di isang wasat, na, tana kumail, risak lumaw, kumail all popot kan, kumail pakong amail warak lang, Lio upa olo pakong. Ikamelele simple. Mga ilabilo kaya magata iwewe kita kendindan. But yet nan pungan me koros makauno mama sani through Paul ong nan popot song teriau mepek. Song teriau. Ya? Eu upa a eu pakong. Okay, upa o pakong.
La iban tayang kecai challenge wala kan kaiten likelep me an kepukon upah. Kamu yung ngay kita koros pilyang miminan pukon upah. Ain so koros kauno melan kaskas salayang kecai. Karasayang kecai takiyang kecai al kecai dan kalmangi me Christ o momotso. Kay momotso upah Christ pakong sabon mamomotso way Pilipin kaiten nimo kaiten palyan lama-lamo. Kaiten association no kay momotso sabal makan maposon lai me malipesang nan maurun rochoroch kotong nan maurun maray. Amen. So karata ekasampalang kita song riyawat hutan ko sompal. Ime men share. Pweginan song riyawat tepel hutan pan temtuk lale. Temptia lale. Abanggung kosong kita ran koros. Amen. Iban challenge kita pwegi. Tiralian court, makatak patak, a pain right so to submit a right boat. Glory to God. Ibang big statement, ibang katete. They can preach the word of God, but they cannot submit their husband. And the Bible says, they need to submit their husband to a charal can submit kauno. Amen? Biltiran all chocho. Challenge ko mo yung ayolakan. Okay? We can do the work of God, kita kapabakaw no, but we cannot love our wives. Just to kapagpagkatapot kan. Amen? Papagpaga kay 10 point taksin tupso. Kay dang wala na restaurant. Oh, glory to God. Okay? Imain taki. Ein so koros magat tatong measurement limpak. Yanane compare ay more limpaka ang tama quote the tama Christ wiyanga momotso. Yanane compare ay more upa ay po tuwecha momotso akin upa Christ. Amen? Hallelujah. Kaiten wasang compare sa lima. Isto malang compare pagkan chapter kala katengi naman. So, sang match kola. Ikalap ka nga kinu. Sang match kola chak sa pala mo. Kay na child popot, na child commitment. Kachailan upa, child pot, tuwacha child kunupa Christ. Chailan pakong a child pot, tuwacha Christ sa pakong momotso. Amen? Glory to God. Klang. Glory to Jesus. Okay? Kumain pakong amal warangkan tuwacha Christ sa kachin pakong momotso ekachin pangalapeni. Oh, hallelujah. Pangalapeni pwe kumomotso ekachin wiyata match pwen kachin kasarawiyang kot sa pulmamasan. Murena kachin kamagalekita momotso pil. Oh, good glory. Amen. Ekachin pangalapeni. Ekachin maitalapeni. Imay ka sa yaki. Yamaman momotso akin upa Christ. Ayat mo mamomotso sutro upa Christ. Christ kinta. Lingar-ngarta. Kabamiray labe. Amen? Nan chay lo kaya ang pompeyan? Upa? Labi lo kaya worth makasaya upaw? Akay pa kakin kapatapan, ha? Nanakay scripture pa ibang saya scripture ka so to contradict scripture. Contradict to eto upan. Okay, scripture koros kin agree akin pungpana pag child na saya wasak child kokolaya. Asa yang mana child maura child say lak pagkater confused. Confused to eto gawiyaw baba kauno apna rochorot. Gasto wewe kita gawiya. Amen. So kareta ekasampal kang bagabay. Amen. Naibang prong kalalaba. Liyakan. Ekin uyan mekot kamatak chayla nupa chayl po. Thumbs up teso, thumbs down. Hallelujah. Kilang imain tao, kilang way chanin likilik. Kater kilang ang failure kan. Kilang dama kot mamasa ni ranwat. Chapta kamelele mautan kapanupa ang pot sang ranet kola. Never mind yesterday. Yesterday pagkasuto wrong. Ranet ka wrong. Artaga pan wiyang taga wrong. Amen? Tamay wrong. So karata, esuto kamatak kanupa ang pot.
tua cham upah kauno. Okay, bil tua cha kichay lola kan. Kamu no patar? Ikamele ola kan utan. Peren kia chay bot kan aban upah kichay le. Kichay lola kan. Okay, bil kalalabak o kalalabak. Ang kichay masa na tok kay kichay. Kichay lenta. Pako nga chay po tua cha Christ a tomate gila peni ta pangala peni pweki momotso. Hallelujah. Ari kamele lemek chay lola kan pan pako atay pot kan. Amen. Ayat mo mamomotso. Soto wiyarail puko marana na wiyang Christ. Soto sapnet. Soto sapnet. Soto upah. Tama Christ kun wiya. Wachia taliyo. Kay bak chay ko to rong masan ng ko taken nong katawan law mata me o kauno mamasan wain. Pon pe ay mimisin na naway abe so. Gilang apply it na natamamo. Amen. But I'm the victim of one. Ngayaman. Okay, may po so upaya te so waon kite so yatamenta. Oh, ngika checherak. Pay ka uyarar. Oh, akar. Sulakak santi. Oh, karakar. Aba, kaya karakar layosa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, Jack mau labilo kaya riyawat may man po kata iyay tapikin ranach mech. Okay, kachana na sa upah kauno. Papa kauno. Upah wewe ki kamini pan under his leadership. Kamini pan akawait. Di mo kapichabil malibil to na maray nan panene yung coach kaiten ko koto pakan wiwiya insenom. Amen? Just chum kota ren kauno bokchan wiwiya insenata. Mamaur ki pay na chaparan. Okay, nan ko po to okay. Minaw kita mela cha memang kachore kita pasang lali mo pare utaw pa wen nakiar kapil prong wiwiya ta song kay magino gitar magsolar pan wiyaw. Kay kamata-mata ko karakaran limpa ko karakaran man mimi chow commitment ng 40 years, 50 years, 60 years, 100 years magmay no kita pa patapata. So, kay pwede song kay pang patilong, chapel pang patilong sampa kin song kay pang patilong pen kamoit pasang. So, yung karatuk, stay married. Be married, stay married. Makababot, stay married. Faithful, lalabot. Amen? Kajana na understand karaban at sama lalabot. Pagkaiten siya, lalabot sa ulam iminan para mo, akabiminan para ma. Amen? May buksaraw ka din yung kita. Hallelujah, karapa euta makabamibiginan paramoa ola bamiminan parama. Icham taimong kot wiya kabakap. Kauno bilmasani nekcha changpana wai pa tebelte wailong. Tebelte kachaway yugatita pichi yati. Karapa euta maktas lubangkin mi bana. Amen? Ngayay po. Hallelujah. Klangway chan ilikilik. Hallelujah. Praise the Lord. Submit and love. Submit and love. Glory to Jesus. Okay, sambawat. Kaskuligan kitayl tuwa limpak. Limpak yay court. That's it. Period. So tapwe ki limpak yay court. Pugsaro masani court yay limpak yay court. Word makakasaya court kakaskasaya limpak. Chay kaskasaya limpak chay kaskasaya court. Ari. Kater may tang kay kitay so to wewe ki pweke ka wewe palimpak sangkan ibanda yung imay ko siya ki Christ o momotso Christ ya ilimpak imainta so to kiniting so kun wechi okay Lord God word submit iban share takot submit okay submit uba kaiten punggila kaiten pungkupana okay uba kaiten pungkupana po ay so maga pungkupana o akriyo song marosmao. Okay, opportunity kan upa ang so makasoto tolul pungki. Ya? Customer wiya, customer am kakan korosin din taway so. Okay? Kakang apkana na upa. Karapaw pakaiten ka upa paka masak. Kay may kasi yaw. Okay, song suluy ban share mapitata
kaiten uba kaiten pungkebana, uba kaiten esoto mengai, kay bakanin tay ikakupa, esoto mengai. So tatawlul mengai. Ya, bengay ay po. Uba me semen bil share. Okay, pues que yan sawe me ach kosanti pungpana songkan socha sa agree on it. Okay, set plan sa koros pungki sa pangwia upa masongan mia kosanti eo me uwang te sucha men wia. Okay, upa na so makakakchon me cheikila amo ko wia. So it's submit under leadership. Okay, the submit under so maangay po tupa ma ay ko santiyo pungki ako santiyo pungki ikak upa te charkila ayong ay wiya. Okay, ay kamela me so ang bilakis ko saya pues bilmia submit under yata no tama kupuran ko cho pil challenge we could differentiate pagkatamat matawa me sang karusia submit pilal me coach me pang ko you kala pil submit. Anyway, imekas kasayaki pagkasota pan man litong amanade ikas kasayang olankot, ikas kasayang liankot. Okay, chama-chaman, memia sampa, opil miya sawal man kauno. Kachayil koros sawal man kauno, chaylanana kalmangi Christ. Okay, utan, submit kaban upa ang pot ni ang potapan, lead kumanan mamor en kauno, mamor en paita. Kauno masani yachakan ikiyanguk option kan plata. Okay, nan katadamarang option in kapay, option in karya. Ari kamela laman so koros magchakin bake, kachakin mamorki kabay. Ang so koros magkata sa bake, kakin mamorki, kachakin mamorki karya. Kaitan kauno makarya yuk. Aba set there, the law set in motion. Kauna kachkitier yakupra. Ang so koros magtabangin bake yang itawen, utan katapankin pay. Waitan marain. Kailan kot pang kawawait kita. Ari submit makers kasaya, okay. Like, papaman, kasotaban man litong ang panay nan karya, right? Sa kong kot. Imagaratak telanan na tokong. Papaw pilanan na tokong kauno. Ewong kauno. Miya relationship ang kauno. Bakaunon kin kawawaitan so korusyan. Kaya, nono mananana submit. Leo anana submit. Istupa kasaya nono bagay may sak na irasir. Anana submit all an leadership. Okay? Ari ima mag-child and focus ang. Child and focus ang takot upa. Ang so magkauno ka wait. Okay ka, nana submit. Kailang kaitan ka masak. Up ka nana submit. Karapan submit o upa o pakaitan ima kawiwiyang. Up kawiwiyang is me ordain. Kay rakiti, takeko. Kasaneti me all me banwiya. Papa, li me banwiya. No. Serikan me banwiya. Wara. Okay, banso koros may bangin sa bake to ko against imelan kasaya may kang kasantin ko me akatin ordain nan family. Amen, an kairak din panay. Amen, praise the Lord. So, kariyaw ya, eso to mangay. Amen, eso to mangay, esto kain sa namaw. Submit. Uba. Pakaitan ang so korusyan kabang pungki. Takaitan ang so korusyan kaban men. Hallelujah. Okay, let's say kauno itingki Christ and kasto pokin kitayla. The Christ me pain pilata me pan poki la kitayl. So tapakeo kauno skanong sapol mayero son pokin kitayla. Abogosang niya free will pain pilata. Pweki nan Garden of Eden kacamataman so me kabakapo. Kasi ya, maing matalalagalagwat ka ko sang ya. Kamkachkiway sang ya. Okay, nang watwaling Gethsemane ya. Kupura mo icha. Men paita. Mia inang toror. Mia kasanti toror pungkila tama kot. That's, kaya submit the will of God. Amen? Upa tama kauno. Masani. May ichaalan magtel pangkak maurkilam. Praise God. Kay kitay Christ pangpogang kitay lapoy kitay depan. Praise the Lord. Nang sangan area ta
me i kakso cha submit. Kakak murko. Amen. Amen. Okay. Okay, ni anso sangan area tama isoto ban submitang ma olo pa litang kits nan deep. Basically. Okay? Ma olo ban litang kits nan deep utan sota pekasal 100% ka anana asa makaiten kupuran kaunomet. Okay? Negara saba so ngayon mapan kareta ama popota sa depan keke lail kokolata. Kaya apa popot pan may pasang kay kilang chapel kinta tong sangkay puen titi pasang and ki pasang. Songoros makin ki pasang chapel. Songoros makachoro pasang chapel. Tatakin rochorochmet. Songoros makapachapana kauno. Amen. Kay mekot me sakanakan like deep. Hallelujah. Na Ewiya mekot kansensuat. Ilakiya. Yanuya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Kalang i-make us kasi ya. Kansensuat like esotro kapayata in senay. Okay? Ipakuma sotro kiyang ya. Okay? Utano i-make us kasi ya. Kachailanane led by the Spirit and socorros. Maka pagpaki tama utan ka focus on ki ang pot. Pagpaki ay pot pagpagray pagkaiten ngay ma source. You know what I mean? May wila kita triangle makapatan to takastronon yang ni chapio. Kay kaban so tronon wewe kita mikas kasi ya. Utan kich korosach focus on kauno. Kay ayanan koros quote maban supply ayanan koros. Amen. Dami mau kita mi manan ki song korusian pweki eban so saya te iban so sa ipot ki sang ko tros. Mamimi poe. Okay, paman so korosi me ban provide ang ya. Once me ban so laga provide, okay, abang kareta pil me kot nan pungat. Okay? Aru pa yung sapang ang pasabang ano. So ang kansen suwata. Kansen suwata make. Mau kumasa to kapayata. So to mean kan terpay kiyang. You know what I mean? Aman taway kan kola ko. Wenti ang amanol choro pa kinang suwat. Keter to kiyang. Keterpay kiyang. Imekos kasi aki tip. So ngayon maban ko wela, kaderuya. So ngayon maban kasama kami maban submission, ima all ay laki yu katama kasutubang pengkiyang. Pwede kita asutro yata kapayang uginsen mo makasutubang pengkiyang. Oh, hallelujah. Yan lang, teban say wasame ikay di sangari. Okay, basically ma ampot pangkal orderly kahit an orcha mekas kasiyang baliakan ita bilban say submission kahit na bil mibicha ni legally all pilanane submit kita submit ang court kita pilanane submit one another uba tu at tayo belupa tayo leader kan at tayo pastor amen tayo lanane submit at tayo pastor okay at tayo sumpatang kan at tayo songkawait kan. Hallelujah. Last la may ban share pweki submit so mangay submit so takin kaitan pung bana last submit so takin eating to a force. Amen. So takin eating are match utani kameleleme kauno pan masanong komuyongay na ni Rairet. Amen. Makomuyol, komubili, iyay kawakap. Kauno en kasalayang kita tame na nachamamor me iting kaiten igubron got. Okay, te pusong, te sikanong. Okay? Ola kan, nikarasaba, makasutupang uyamet. Okay? Kailan makasutupang uyama, utani pan. Ibang uyanguk megot. Okay, ibang kamayuk. Okay, te ibang kaskunuk. Okay, met katatonggi around physical strength, bagan abuse.
Okay? Ang partneran. Kasi may popot. Okay? Ang partner po kaman aklamayer. Kapan tatong ka-abuser ang position no. Kacay abuser papaman. Amen? Wala man. Kaiten kapot kita pagan koto pagan pakpakriyati. Ang kapot kita pagan koto. Okay? Kan reproduce tama Christ wiyang. Kasansal ma Christ wiyayang mumotso. Kaya may kasi mamumotso siya naman papa Christ. Tama Christ nuya. Ekang kataratito siniya isim kitay. Tekang kalabriya lang mo kisas nga kan. Tek ranach pa nalapiran. Pwede kitay sa bake. So, don't kitay so the bake yang continue faithful to us. Amen? Ola kan. Magalalaba ko ayat po maipot wiya ma. Atay ban wiya. Taiban wiya. Tama Christ wiya yang mumotso. Ima ka ban wiya. Amen. Ima ban wiya. Lalapoch, pakongray, no matter what. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. So eating. Okay, eating. Piliakan tu aja. Kaya kena, kailangan makasutupang wiyama. Isutupang wendi yanguk. Oh, glory to Jesus. Okay, isutupang yanguk. Isutupang kapay yanguk met. Okay, bak chaikin wiyata meko chaikin kabamiki. Chaikin sikanong ray. Pwede kailang ibanda yanguk. Love, socha fear na love. Socha masak. Socha bar na limpakwat. Kay rengot. Kauno sa kiyang kitail nganan masak, apagat kiyang kitail nganan limpak manaman. Glory to God. Okay? Kareta ekasampal anso korusyan. Okay? Kitail anane bagyang got. Kala iban tayo. Anso koros me kesotaban respect. Takitay sotaban submit tama court ordain. Akin karayang kita ola. Akin karayang kita ata maura berti. Kaya pwede yan so yung magtastupan submit. Kita dindayang kauno magasuto kasampal kita makot kasanedi. Kaitan ka wiya pwede ka masak. Ap ka wiya pwede ang waun kita makot. Okay? Tama court ordain. Tama court kasanedi. Kay maliban submit, all pan pakong. Leave by submit, all pan pakong. Liban upah, all pan pakong. Glory to God. Kay apat toke-toke, kay disang nanirauta, pero kay disang toke-toke, Christ o momotso. Amen? Hallelujah. Child chorus pang kasaya. Kasaya, alasang ya. Kasaya, a child bobot, pantuecha, Christ o momotso. Pileo pagan ka koletin nan antangala na matamatawan. Ay bobot panduecha Christ o momotso. One more time. Last minute. Ay bobot panduecha Christ o momotso. Kapangakot. Amen? Arimak tel bananana kalmang yan so koros. Question koros. Kalalapang koros. Am kopunot koros. Am waira ka masik. Am potpil kamali yukati. Pitch-pitch-yuk. So talipilipil. Ako memoriang kao na ibantayang. Kalmangi Christ. Kalmangi Christ. Kalmangi Christ. Kalmangi Christ. Kalmangi Christ. So oche wiyapa. Hallelujah nan mauret. Amen? Hallelujah. Sambawat ka sa aman pitiyati, makin-apply ka, aman pitiyati, okay, kasi ala ko la pot kita aman. Ismen tayo mabilaman o bilban, lalabot ko kolata. Bilban tang tawi. Soto karanti. Apren court, iban tayo ko, glory to Jesus. Kauno ka sa liyang chain, makanta, ay yawan lautan ay bangkin makong. Yawan lautan ay bangkin makong. Sounds like Peter. Peter itaklan Jesus, yawan lautan ay bangkin makong riyay.
Okay? Count Jesus sa pangong. Okay? Makong. 7 times 70. Pampakisu, what isisak. Makong. Ang so sa child more kapareta. Imakareta. Okay, bak child popotanan. Inang inutuktor. Child sasama miya kupuran court nan popot. Amen. Ang kasi na mawila chaya nana. Medua changay. Okay, utani ya intention ng popoto, yung mau ki lingan ki mapot kita cha. Ang so mesa uyata commitment kapopot la ring way miyer pa wa. Okay, sasama bil planen court. Kupuran kauno bil miyer kupuran court nan masa ng court tela na nasa. Matama kauno kabata na bil miya sapon ma perfect. Mebil mau sang kaisa na mau makchera barabaki Kau kita ikut saya. Sekarang wasang kita mama kami live sa bungki. Praise the Lord. Ikut saya tama ko. Pwe mau kecailan wentian popot nan leman court. Nikuburan court pwe uya makapay. Arok rong kiseli na rochoroch. Uya seli talking men na rochoroch ibantayong ime uya kami kecaila. Amen. Ibantayong song eu. Kay deep masa ng court kay tengay. Pwe nan deep ye mela. Okay, pwe nan deep ye mela. Ang so koros magchay sa pekyang kauno megot mela. Amen. Atami ivra sa pegyang kauno. Okay, raw yung mamor palwar lang mamor. Ap megot mela. Ay so koros magchal sa pekyang court. Miyayer megot mela retail. Amen. Magayo sansal yung connection and relationship ang kauno. Sola. Ngane chay lopla. Sola. Chay solar ka kabakap niya ima. Chay kabakap kaskasar. Sa East Court. Sa Kupron Court. Uya salipin sa na chay. Hallelujah. Kampakabay, makamrabrabaki eu kaskulin popot mes waksang nan masa ng kot ibantayo. Sota. Iwas ta hita. Nan masa ng kot mes kakamela la ita mabambatabat kokolata. So ang oras pansora la, masa ng kot sa pansora la. Amen? So makomili miya kalalabak, miya beitak, me pinatatuan popot, ibang tayo, go back to the origin. Kola kilang da Christ, tadamo mo so iwiyang Christ. Makomuyon mo ya chapi, the mga lamalamay, kakaon, okay, may kakasaya, bakchail makin ako, power. Ap katerin tayo magasulakak ka ng ama, magkakamaki ang pot. Katerin tayo magasulakak ka ng ama. Katerin tayo magasulakak ka ng ama. Apo ilalong na sa kanirairo. Amen? Kaya ang aircon, sutukak ka ng ama ka, alako kiyang wasayo mamanol, pila size, tamabilagis pukalagad lapalako, kitiyang lumako ang tayang lingargarta, weba masapwek sutukak kuyang megot. Katerin tayo magasulakak ka ng ama, bidua chali, katerin tayo magasulakak ka ng ama yung ambot. Pagkakak. Kecayla ramas mo ako uya megot magcayl kak pitsang. Amen? Chay gambaran ko uya megot magcayl kak roksang, pitsang, tsakasang. After isubang pitsang. Abil ba ang puroto? Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kareta, ligi ikot, kalmang ikot, and so course. Praise God. Okay. Kita pilkola na neura. Okay, po yan kasalyang siya. Okay, kita teman-teman. Kola na ni pro isak silu, isak isu. Okay, wasat kas kasaya. Ipro. Isak silu, isak isu. Kumail paikya nga mail song kaway takan o kapayatar koso na takan para sota kin chokti sang apapali nga na mail kan. Paikya rutan pan. Wekatang got ar ko atatok wech. Makmail pan paikyang rail rapan peren ki kapayatar tatok. Maso rapan kinisen suwatla. Ari met soto kak sa wasay kumail. Amen. Paik. Ime kasayo nalo kayang wayo. Nan King James o kasaya submit. Nan NLT o kasaya obedience. Kaya nalo kayang Pompeo bil kasaya paik. Okay, api ko saya submission. Okay, submit yay upah. Amen, kasto upah pwek ya masapwek. Okay, sumang gola mi miselio protay pot kukiyata raisa pe kukiyata mga pwek ya masakia po ita proto ngay kamata. A pwek ya asa. That's
a submission. Amen? Hallelujah. Kailangan wait siya niligilik ko parparan. Makomlelan lang sa nga kay siya hindi tayo. Amen? Abi kami lang makot mamasanong komiyol, kamili, kauno mamasanong komi. Amen. Kay karyang witness ng kayong pitcher, riyaw isak silu. Kay Jabil ko lawat ko sa kayong pitcher, riyaw isak silu. Pwede kauno, kumain peki ang aramas koros me anki manamanen kaunta wasa ong nan marki labalabo. Mesabal man kim manaman unsak and way bokon. Okay, Bill, one more time and tayang child kakaling child and peki yang. Kaya wasa pilkos ko siya submission. Child na wonki. Uba nan marki. Amen. Check relate wasa po. Kita miya child nan marki in ponpe. Miya child elders. Nagchild na bake. Amen? Pwede take. Pwede a place, a position, ma-ordain, ma-quote kay rakiti. Tama-tama, ni Megos ko siyaw. Once magaban sa bake, kasi bake yang is ma-ordain that position. Is ma-kay rakiti. Kosonedi. Kileledi. Imakareta liyakan. So tayo usangan wasa. Kabil pancang seluya tam krupili pa kaman. Okay, kapag akabay kiyang wali bantay, there's no other way. Kautan pan submit na ni mama. Amen? O meta ba, yang watak puksaro ka dito yung child? Kasi tamang puksaro masan, so choko nong wala man ng wiyala, pastor man, te song ka waitin, panay na, mumotso yo, masuk ka kapaliya, panay na. Why? Why did the Bible, dami, Paul, kasi yang ki, Timothy ka akin rail, olakan, rana na sa kapaliya rail, panay na. Kay pweki panay na imetapya ta church. Makasuka kuya naman ang mong kate kasik magkakakuya ng church. Amen? Makasuka kapali ang panay na. Ikay rakti song kan me pangka qualify kan kakuya pastor. Te so na pali pastor tuwacha so na palpan sipa kante. Apali aramas. Amen? Mauya song ka wait, waliya ban kauno. Hallelujah! Kayong pitcher, limaw. Sabi ko lawatak. Okay, limaw. Mamasa ni piltuwa siya kumain, mapulabulkan. Kumain pekyang mamakan. O kumain koros puryang nanlikong karakarak. O upa pa na nan pungamay. Pwede puksarawi, masa ni kotkin kachin. Palianta maklabalabakan. O kachkiyang sabol makalangan, me karkarakan. Oh, hallelujah. Amen? Me pulabulkan tame, puksaro mamasani. Paikyang, me elter kan, me makan. Isme bang paik? Ngay. Isme bang pelata paik? Ngay. So to pa kayo, mamasanang me makan. Estenta, me makan, mal chok mau. Bo me pulabulkan, rana na paikyang kumain. Kaya puksaro sa mamasan niyang me makan. Mamasan niyang meta? Pulabulkan. Kaya buksaraw mamasa ng li. Esto mamasa ng ang all. Hindi na yung olakan. May chok paliakanan kin upa kumain. No. Tama karatak chay lolakan kin mayang kasaya. Liakan pa upa kitray lolakan. No, you're using a wrong doctrine. You're using a wrong scripture. पर scripture ro toko liakan. Piltuwa cha liakan. Kaya iban, we have a big statement. Kaya te papake uliakan intayang olakan and pakonguk papuksaraw masani. Never. Puksaraw mamasa ng olo ko. Iarail pukon mo. Olakan, receive the word of God as yours. Magabang pakong ang boat. Ko apply. Kaya liakan so chachail pung. So chachail pungan intayang olakan. Kautang right scripture ronta. Olo ko. At sport kanta, ko all, ay bot, kabananahan pa kong iyo, bubuksaraw masani. Buksaraw yun, Bible never addressed to you, woman. Addressed to me, men. Right? Pama, toko iyo, kabanin tayong uk. Awi ha? Kay lasla, Bill James payo isu, magchail koroskin, mayang. Paigyang got, Palianta chebel, ampan changasanguk.
Kay baik yang court. Mabuksaraw masani. Submit God. Resist the devil. And he will flee. Submit, submit, submit. Love, love, love. Hallelujah. Iyay kabakap. Tama-taman mesong riyawat. Nan kaskulin popot koros. Memiminan masanin court. This is the biggest two things. Mekauno encourage kiya child mo. Kitay bananane love, kitay bananane submit. So to balasang. Sang tariyaw, aprakti sang tame kareta tame ko sompaldi. Kay pangay kamelele. Aramas riyaman maban asa to olaman te liyaman. Mabobot pan asa waiting nganan court to nganan nganan court maban kalwaira. Iban tayo songan selfish te ropropang pengay koros pengay selfishness koros pan sorala. Isola ba mata-matawa tangay mi chama-chama na child ka school rang ko no po. Are you a sucker? Ko son kito-kito te ko son kiwi. Kaya am purpose in popotan tama ka kanuya kamao ki chora ang popotan wiwiyangu ta kamao ki. Iban tayo maibo man ang intention ng popotan man iban tayo no wonder makarataolan mentang. Delian mentan. All kicha. Aklang iyaw sa may manang garaji kuno klang. Nan panay na yung court soto katoro soto all the lead the seri. Puksaraw can categorize things pagchailan understand magamiminan leveling seri can understand yung mamanang can receive the word of God. Kay gits kan devil me elter ran kakasaya mo na ipa aralban treat. Yung mararay pa ang sawasa. Soto basically soto katoro klang Bible utan tamak katoro pasang tabel. Kayo tabel pilima grupin li grupin all grupin manakap grupin puenakap yo grup mo yo grup ma ibanda yung tabel makin kipasang. Armak child bang kaya nagang child soto chok wasa soto aware tamak tabel wiwiya tabel bayang loti ang lale. Bantuwe cha kaglanger sang me pitcher apa ko sa iya ay pitcher nan kayong current silu. Kang prowe ko wata kwasa uragas kasi yame. Oh, ngay suto yang pitcher. Iyang Apollos. Oh, isuto yang Paul. Okay? Iyang Peter. Oh, ngay suto yang pinaka. Ime yang Christ. Glory to God. Amen? Katailan na grow up. Kay Christ mawiya siya. Makasaya. Rasuto yang pina pre yang Christ. Oh. Irail makayunutan. Okay, pupuksaro masa ni Christ kalep mawiya chapwi. Akachail koros wiya paluara. Amen? Kachuka kyang i Christ wiya chapwi. Christ malbayuk pa kaniyang wiya paluara. Amen? Paluar. Nan paluaro. Parts in nan paluaro. Amen? Kung kakuya pa, ikakuya ne. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. So, na, puyan make sure mautan kom koleti teso. Liyakan, ya child puko yung child vote kan, mabuksaraw masani. Upah! Lawalap ang Jesus. Glory to God. Amen? Amen. Akachay lola kan, kompilo no batar. Ya child pukon, child pukon potong, pukon. Potong? Wait. Pukong at child pot. Oh, pukong child pot kan. Okay? Yay pakong. Sen pakong ach pot kan. Yan pakonguk. Amen? Yan pakong ay pot. Amen. Hallelujah. Kaiten lamay, kaiten iting. Amen? Apyan pakong ay pot. Praise the Lord, kitay lolakan. Makamrong-rong layat. Come there, lamay yang amubot. Pagkampan lamay yo, kampan leren kauno, kampan sulakak sapang megot. Bilbil duweta kitay liyakan. Come there, lamay yang amubot. Pahan sa utay sa salar, liyakan, bilbukalagal sang olakan.
Liya kan bilame isang ola kan. Ha? So what man liya kan to kay Israel kan may power, Israel may power. Ha? Sampa ma. Okay, last scripture. Ibang ko sa iya to tama ko masa ni. Kaya pro ko watak tama child. Wala nan Mathew Isaac last scripture. Iran lasan met. Memanan Facebook. Kampiliang ko la taro po ay. Okay nan. Mathew Isaac. Hallelujah Jesus. Okay, wasat. Biya perian riyaman. Iba nagis ka sa iya story at chak ibang watak ko. Di perian riyamanit. Aranono me loko kayang Jesus. Okay? Itu an nono man, abu ya. Nono man kin kasampal kinaseri. Uya me kot puen kakpil. So sa naseri ko na mana kapriya man, no? Okay? Rati kita kriya isak mamasa ni. Ari inan na insabeti ko pachoto ren sises. Pucak riaman yang ara nono lior parti mon sises puen uya pakpak. Waki liyo. Uya pakpak me ko tran Jesus. Puen na pucak ko. Amen? Jesus ar kay no more liyo. Tama ka na. Okay? Jesus sobelan liyo. Taka na. Aliyo sabang patuan maing. Komino kiyang yama ay tungal pucak. Riamanach en yang mot impamui. Nan malomui. Aman ni palmauna, aman ni palmaing. Ni yampan wiyala nan marki. Wow. Abu ya po makoma na umputang ko. Kapampin man. Itu ano man. Kinutang kasampal kinaseri. Mau kumekot mawang naseri. Ya? Arkakak relate, kachakak relate. Me liyo tang kasampal ya. Asises kay no ya. Sises ap kaching sapang reisa kriyaw. Sises ap kaching sapang puchak ko masani. Kumasa sa tama kumapakpagian. Kumakak nim tal may nakchan panim. Irapachawan ang hey mang sakak pachawan nim. Reisa silo. Asises kachin masani yang ra. Na mau kumapan yang nim ni may talech absocha ayang kileleti is mapamot ni palmaun o palmengi pamech paisan irailcha mesamay kachin ono batang. Glory to Jesus. Riyaisak payo ninchon patak ek cheiko chama meriaman me pakpakia me eko. Okay? Me ek cheiko Arongata match raina ng lingar-ngar tapaan pariano. Ralingar-ngar kita ta. Puya kiara. Pagpagiyo. Maralingar-ngar kiara pagpagiyo. Poresto pagiya. Hallelujah. Kadam-daman piliray siya mga kamaiki. Buksaraw ka dito yung child. Ra kamaiki isme lapalap nan pungaray. Rasya iki isme lapalap. Isme bang kaun. Okay? Kacagak relate. Isme boss. Isme kaun at tapobot. Isme bang wiyalasin katete. Okay? Pumara ko ito pa kumegot. Utara mampilanano ko ito pa kuray megot. Ay. Pumasa. Ako kak relate. Okay, bakchaykin men account. Nanatayl mo. Tayl men megot. Right? Kameniyang lapalap. Kameniyang lapalap. Chama-chama Jesus masani men lapalapala. Tamar bang uya. Chika-chikila. Makamanuyala son patak. Kabanu. Okay, kabanguyala. So mas kabanguyala son. Baba. Amen. Okay. Kay disang. Yung sabi mimiyo. Okay, pariano. Si Cesar kato resak naman. Si Cesar malpay rail pa na koros. May agriyama, no? O masa niyang rail. Kumaila sa tuwan ni sampawat kaun kan. Kinan kin manamanan kaun tacho na railway kan. Okay, Jesus change subject ko taso. So, kawit kin rail. Okay, way kan. O malabalabakan arkin kakaun ni rail. Sampawat. Malabalabakan kin kaun meludukan. Right?
Rakin ala right count tiagati. Udang ka ba mi pa ni pa mi pa we. Ngay me so mas ko pan. Hallelujah. Ria isa kwano. Esocha pan tuwecha remain. Oh, glory to Jesus. Kay daran koros. Remain rechain memorial Christ. Kambagabay, ime-imela ng karatigang komoy. Makomsoto ka kamperong ang mamoren sambawet. The mamoren sambawet ong ang mo. Kita kotong ren Christ. Kita maitong Christ at amor. Kita manata merchan poita sambawet. Utan Paul pin kasaya mas korusyan mapapautan moren sambawet. Utan raban lelel kapal. Kaya kita mapapautan moren sambawet. Kita ban tak nganan kot. Kita ban sopa yang kau no pa icha. Maban sa wasay kitail. Amen. Ang kitail ay sota pan wiyawi. Sota man kau naman. Nagaman kau ikaw nan baba. Ikaw nan upah. Isma kaun recha. Olo, Leo isma kaun recha. Kaun wi. So meman makaun mabuksaraw masani. Makin upah. Amen. Makin kakiway. Oy ay kabagab kaun or ching pasang palimen. Palip nganumun palimasamon pakan kakilang at akupuran kauno. Nanang popot. Amen. Pagkater pungkila tama chapel. Kate yang i chapel ko wela mapopot. Kambagabay kate yang chapel pakeo. Ko aserian court. Kanano kasanian kita tama pung tama masanong court masani. Imay ko saya, magchay, kun mo chay suto uyama. Ima ko saya, makasocha painang ya makasoto uyama makasoto tokiyang ya isuto bang wantiyang isuto bang. Sounds crazy. That's devilish. Imo man chapel akin waito use a child kasay pen kowela and kowela child mo. Hala imay daw isuto ko tong correcta main mo. Abi wato masa ng kot pa. Ikas kasi yang masa ng kot kang baleriyaw. Ekan ko ay bilkoto ko po ngay mo. Papain nga yan kasawi ay mo. Mamelal, ikak limpa ko ngay po. Ikak may tala ay mo. Pwede i. Pinansay lakwat ka. Iso to lupor ko purmang. Nansay lakwat main ko. Kichaban, kisila pinansaw kismet. Kichaban nakchak chabil chuwang Jesus. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Nakchakchachuang Jesus. Yabil one pulapul makakakauntong amor waraylar kabamela. Oh, hallelujah. Kabam kumato ko mela chuang Jesus. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Imagine kaunan kaunakan. May talapay ni may rangkila. Ekakmasan siya. Ibang tayong. Sudah literam benar-benar sudah iting makabil sa lalapachang komukokolata lalapachang achmor kokolata. Amen. Hallelujah. Masabil solaman papa still pagpagikita. Hallelujah. Iwana pakongit limelen. Kaitan pueki kapayata tamenta. Ekun won kanya. No pakongya. Ni pilipilunsak. Glory to God. E pilata me bampakang ya arayin kukolata. Amen? Jesus, we are so sila pa kayo mau. Sila pansip kayo mau. Kay Danny cowboy. Kay Danny son takos. Kagalang puyin ng cowboy kan. Makin karawan kokan. Makin kalwa puyin ng cowboy. Rakin takos sili kokan. Kokan ang kola wasama rapang kola. Ramaw ko yung kolay, ha? Kami mainland, mainland ka sa taming tanda. Okay, right mo country side kan? Okay, rakin taga os, karawan po tiran na iray carols. Tiran man, rakin kakalo, ha? Meron kakin yoki yo, yak, ko, rips, iray makin nadat kumoka, magkagumpain tao. So, iray kan toka, iray selita, pakiray selita, parang kakola wasama ramaw ko yung kolay, ha? Kahit dali mo man Jesus song sila pa sip mau. Ekin tiyang asabal ma sip kan kinitawin. Amen? Okay, Jesus kena sa rongatang ila child kan. Kita kena sa rongatang ila na child song sila pa sipo. Amen? Sudo kinitenguk kan babayi. Awi bantayang glory to God. Maka sudo babayi yakaparpa.
ya kitian wal kan pilu ya pakpaki kecil. Kitian wal ya itebel prabala kawela kamela. Tebel duacha lion makin war selina sapton point katalela mo. Katalela mo. Glory to God. Katalela mo. Hallelujah. Kader maitong tebelan biti yugati. Kelay kambagabay. Hallelujah. Riyay serapain, riyay manakap to, holen court, kelay kiyam pagpagakot, kelay kiyam kolokol masan ng court, may tangan ng courtan, gen kalway kataylan sokros, kayang ng sarawi, lukwaring ng sarawi, ang sawasayuk. Tama ka na kaitan songros makoto, tsaka men kiyay ka kiyay. Tak mo, pwede ka welam mo. Nanaong popot, kasampal kita tama ka maninta. Amin, tama kaitan, tama ka maninta, taka pa ninta. Kaya nanarabita may inta po aki. Kasampal kahit yan tama ka maninta siya kanta. Regret kila mo. Kasampal kita kantinta po aki. Manamanan mauro mela mimini awaman. Tagantinta no ay po tutan sa lapak pa kaya. O ay po tutan sa lapak pa kaya. O ay po sa lapak pa kaya. O ay po tan sa salar tayo ba uyang. So kasa taga ba uyang. So bayang kauno. So bayang kauno lukwariang kauno lalapatang kauno. Amen. Mamen kokola sa mo. Praise the Lord. May tangang kokola. Amen. Oh, intinta ka mo itpasang. So, may tangan pain pelata. Kalanganan ka no kahit ang isang judge. Amen, kahit ang child sa judge. Kasi tama ka no masani ka kahit ang child sa judge. Pwede isang kate, korusyan. Kabil bang kate. Ima ka no kalib na bang katengki. Pwede ima pum. Amen. Kalangan ng coach. Kami lala masanan coach mawang kicha akan kopong akan kau na patacha maur kaskuli kicha mana kischa pachang tama ay pot kuskosaya. Okay, especially kamu yung ngay kicha sarian coach usang o tacha matawa bakta pa magchakan changa sang kau no so pa isang wiwiyain sa na chao ay so magchaman proto yach kicha proto. Kaya point me kasaya nga bilang point men changa sanguk men kokola kamu yung nga chas chuka kitingong aramas ichuka kitingong Pilipin ay may kakuya as a child of God sarian ko chikak mo itang kauno and bacon niya. Kay bacon niya may ima pang kakay ng iyo to ima kakwakit ima kaksawasa ima kakamawiyala. Okay makapansongan pen wiwiyakan pay kitame kamen and wiyawiyan without him likisang ren kauno ipanintaw may makareta kaken lose nan payan o kakenani kita ana panaramasin yamo mo nang pampay. Okay, so kakapakap mo itang kauno and fight for me Lord ya chikiyang komoy akapil pokata telefono kola peta kapil yang uyame coach po en kasaleyang olot kasaleyang liyo yang punta. Okay ariata may mang kakilakaken kichail niach pangkaim sakala kapnga coach ko mapeluya mimi lalato klakach utan ma child popot pan mi liki sang kauno may pangkos ko sa individual. Okay may maur pan mi liki sang mamaurang kauno isu chaka kasik ma coach pan kawit ach popot the coach pan peiki ach popot the coach pan wato kapain na ach popot tuecha ma ay pot pil mamaur liki sang kauno matawacha puksara masani ng kayong son payo. Ko matawa, coach melimpak. Okay, hilimpakan mo. So, yan mo man na siya pang kaka-operate na limpakan popotan so melimpak ko so siya mimire. Okay, if my life is without God, may more mimiliki sang kauno. So, siya Christ na na more. Okay, imakareta, it's all about flesh. Mamauren utukchor mapan miya. Kakak songa ta limpa, kapi panintawe, limpa ko imakareta na na son ichich, na na son ma iPod ko to, kito changilan ko sa sansuat, okay, ta sang chocho kay tempingilan ko sa icha, kay makan mo akis non ngoramao. Sang chocho me pitata lisalipingen popot, maliki sang Christ, socha mau pangkak tiarak. Ariranach kichay ko sa tuan. Submit pakong o upah.
Okay, ikamele magchay so chakak pakpanak chay so chakak upa one another makray so chapan pasa na child mo. Amen. Kaya imang kan kelain makabil nan chiya nga mo wang kauno kaya nan chi makamimiren coach. Okay, kaya mamor Christ mapasa na amor kaya lose hope. Okay, ime panintawid. Coach pan sapang inangan among yongan. Coach mapan tra ang partner ang mapopod. Ako kapan lalapo siyang coach kapan kilang makaw na pang uyame coach. Okay? Kichail liyakan imang kakilakay kichailan kilay lo lalapo siyang kosay kichail li. Okay, chay pilata lalapo siyang tama coach masani kichailan nupa. Okay, yamo mo na chay pan nupa utang chay pan song koy mak chay pan pain kila a child more lala. Ngay paninta siya kisin point teo testimony ko tuwan mamora na popot mapangkam sakala. Okay? Upa sa nanay sa popot tao, ima kayo na palang kids and submit panalala tesen eu panalala money. Okay, may namon eu song acho money. Ari so uya popot ki sompar ap money uya ka palapan makalap wato problem. Okay, sakak patak, sakak we are song koy matatakan kauna when it comes to money penay okay create problem ay sa koros pil wato likam lala ay sa koros wato masak lala ay sa koros po song eu message chaka ke ukupanay mapang waton lying cheating okay fear mo kan koros pil richingata wani mon chapelan kawela ach mamauran popod. Okay? Ariela lang sa way me pisasala na menya parmo. Ap ngoy mana na pilata may ipang ko sa kakilaka kichay li popot kan. Pwede kila malam ikin pakren coach, Lord, how can I be a godly wife? Okay, apo sa ikin siya pilata yan kak submit. Okay, submit ang iPod nanerian me pitata moni. Ari may kaping kiyang coach imen pakop siya men tananeria siluwa. Es siya mangay. Kay bang pagkata mentas siya mangay. Apren kray sa kak wiyawi. Okay, o coach kak kamawiyala. Ay so may pilata ipil consult taman sarapin may kungkulang tang magsawasayan na mamorang kauno. Ito krayaan sawasak na yamu mo na ipang kakwiya. Lipopot man me. Lian coach. Lipopot. Okay, ari siya may pilintayang ya submit. Ay dami yung kisubmit. Okay, ari sa explore na nerya tama kapalang niya yung submit. Nanerya mo ni po, nay. Pwede ganyan tatak, iyeryaw mo. Itatak, pilipin katak yata mo ni. At tama ay po na vampire kakaon kayo. Okay, so ang korasi, hinta may submit kiya. Okay, mabit mo niyo, palang niya. Okay, apo, lalang so may pilataw. Ako sang niya ang pilipil, riyay ko kakak. Ay so makapanintang kaunoy na ukiyang coach, pagkarang coach yung sawasayo kakak. A lot of crying, yata pilipil watch niya ay po taso siya weweki. Never know. Okay, aplel sompar ko yan. So may kilang may maurikilay ler lala. Ikak, pasasa pain ngayon ta. Okay, ala na account to kila pa. We ata one account. Moni karoski pa na wasakis. Kaya po ikisana i-practice yan kaksap mitang ay photo mo. Tama paninta? Ikin kapayata. Mapaninta, alam mo ni makatarala mo kinin. Ikin kapayata ngay rock lang ay maayay. Okay, pwede kaya, sucha kain sa namawa ngay mong yungo. Iman wiyayaw sang churo. Remang kila rin ay panaynay, kahit yan rin na panaynay. Okay? Apoy kisan makchapang pilata submit. Akchapang kilang mapang richingata wanim chupoy ay complain ikininta. Ay po sucha pakpaka ay panaynay. Okay, pwede kita ay matamataw pwede kaya pang kila chor mo. Matamataw mo kinuno pinay ay sucha submit o kartas sa chuka kilang limpakan coach nan area. Makauno kakamawiyala. Okay? So, imen katete siya nanam area ta makasa makakapalang kan submit lalipan ta kang watong kauno pilata. Pilata submit po coach para chingata wanim chocho. So, ang koy may kilang makauno chingata. Ay so may pilata mo kinin. I-area makapalang yan mo. Apan so may pilataw. Ay pot kiyang ya accessful ngoy me pang kachanga night pang kachanga me ut kiyang ya moy pan yan kunuya mo ngayon sarawi ka paran pan nganan coach kin kawait me ischo ka kokisang me coach kiyang ya full access ay so me ipin kakao na yo aka paninta kakisang ya me ko len man kinin kakisang ya riyay ko mapainta pichi
Okay, pwede ka pinay mo numa pichi. Pwede kang create sa akamay, sa yata no marangan mo niya pa. Uy, Gia. Ari isang ko me kalwa to. Kaya yan so makichas chokak ngoyay po su chokak yew pa no. Christ likisang so just submit nan mamaurin submit mo. Richingata wani mo no la chocho. Okay, richingata likam. Richingata masak, richingata per, richingata akamay. Amen? Ang sa way magchabang kak, wiya cha role, okay, may ay po tiya kakakilan, kahit tiya kinay pukuan tayang, puksarawin taway, makapananana pa kong niya. Painong niya, po puksarawin tak sa lumpak, paintang. Isa sa mga paintang. Kahit tinay pukuan ko tang. Coach mamasa na ngi, pina pilipilan pilata. Ay pukuan, coach masa niyang yan submit. Okay, struggle lala, karita isip, irapaki sawas. Okay, pwede pilmen chap popot pilmen moy. Pwede kita ilama mesta pangka ke upana sa angkoros so imay kilango so. Kaya ayer yaw may pilata ipakren coach. Yamo mo na ipangka kuya li popot man makat li wife. Ari chapin may kopong lale yanana submit ang ipot. It took years. Okay, so umpar. Pikapin kiyang coach pwede so iya pungupungay sa koros. So okay, may kalangan kiyang coach, Kraisin kauno utan. Ang yan anerya may paninta, iya same, nganan coach kan kawait kinuk, prompti kinuk makasapong. Jesus. Nganan coach may iban sang may pangmuya may sucha, kapaya tayo pukan popot, tapil mamoren kauno, nganan coach kan kiyang po ichukin sa latak lala. Okay, o kakakon. Makawiya sang ngayon, makasames siya kaparan ko paran coach. Ariyay pakpak rechel, riyay ko, kay kicha pilata, kelail. Submitang ang pot po coach masani kan submit. Chama-chama ng kolose siluriay sak payo. Okay, mangkam sang kila. Niyam sa makawiya submit watch. Ay pot pilma ay sa may wiya limpak ma coach masani and ime wiwiyang kauno kay teken ngoy. Okay? Ngoy may submit ang ay pot pwede kay teni may wiwiyang. Ap coach masani masang koros may wiya. Inasa may wiyang kauno ng kolose siluriay sak payo. Kaya kater inta makalungar pa ng pota kas siya may submitang. Ay panintaw kas siya submitang coach kahit yan ang poto makawiyang. Ay sa wiyo makapilata kayo sapay ko amasa ng coach kahit yan kinaramasa makawiyang. Kaya po siya sa may mag-check-in loisang. Wiwiyang mo ipangaka kahit yan kinisu siya man kapayata. Te isu siya man pay kong. Okay, then you're disobeying God. Chama-chaman, coach, may koras makawiya, coach makawiya. Am sapay coach, am sucha submit sucha submit ang coach. Wali pan coach, icharma ay pot, wali pan coach, remo kanen. Ariyan sa koras may isapay kongi, coach may isapay kong. Ay sa koras may kango tiyangi, coach may kango tiyang. Okay, ay sa koras may chupakpakaya, coach may chupakong. Amen. Karetay pakikchan kelay lalapoch katepil parke te masangkit te paninta. Kaya ang ya iyo sa mekin pil kamitang nanay mamorang popot, may pot sa pungong ya akatek ren coach kay te kenay. May sa pungong ay pot ay katek ren coach. Ariay kaparpan kay te ken kich me panyata no kalokaya naman. Ach kalokolok mi ren kauna. Sa pang church ren coach pilipil koros mesuya taong nanach popod. Or masalala po chong ya. Chama ni urano yung tama. Masalala po chong ya kapani sis nanel. Po ilungar-ngar. Salala po chong ach popod. Coach me bang kalok kahit yan ngoy. Okay? Puya chay po kayo pakire chay. Menlaw limpak panak. Chay kak. Puya kita through Christ who strengthens us. Amen? Kichay kak protect one another. Kichay kak pakpakama naman. Kichay kak na nachay pilpertin popot. Kichay kak purong koirta. Restoration kelailan kauno kak purong kamawya lasang koros. Amen? So kalangan ng coach, ikamel laman, nukaunap kokotok chay pilpang katete, deeper. And pues makanin chapita siya. Song koy makarong kasaykin siya wewe kakater. This is not just kahit ni tima. Pwede kami lang ay nananlalsang maok siya lang na wewe kisang chucha mapitata pa kong o submit. Okay? Ariyay pan an kichan so maok siya lang kapakap.
Kamela magchay plis palala child time ap kaping kiyang coach ko mamimi wasa. Chay pang kapakap. Kay maong kami minang parach. Kasay kincha mo itang Christ ang more takapil taut. Ay panintaway masucha kichater yata no. Takoch taut. Pekasal. Kate pekasal. Kay kawatong kauna more po kipakchochok chawiya. Nanan chiyang operate na nachapopota without Christ. Kay niya chakin songasongan limpak pa na popot mau aplikisang Christ. Ipan pakita rin watong kauna more. Pagkabang kalang limpakan Christ. Malimpak melal mapansawa sa maura ng popotan. Makabil miminan Facebook. Kasay kincha mo itang Christ ang maura apkawya popot. Okay? Takapil mimi yang ang puchakan ang sarapinan ap kasay kincha ka popot. Say kincha la covenant sang ren coach. Katetaut. This is i-chapima. Ipanintaway makakakrong masa ng coach ranech. Mo itang Christ ang mauran kaunta. Asong luwakan koros coach pansawa sa yupuan kakapola. Amen. Kan kakpungila ko ang pot. Ko pilata lalapwat ko marong-orong masa ng coach ranech. Puksaraw masa niyang kitsa mamelalo makin kasalatang kitsaila. Or makamimi pa ang ponte ng popot, seek God. Po mamelalo pang kasalatang kiyo kalalala. Amen. So ipanang kitsa sa umawan kapakap. Hallelujah. Kakak lukwar yang kauno yakipay nam. Okay, mapuksaraw masa ni kamelala na namong yung kokatete ni kilinawam. Makapilso pa mamauren olanan popot. Okay, ay panintaway kan anki chan sa umaw ko so pa yang coach lukwar yang kauno. Ranwach. Po kauno o napatar po yung sawa sa iyok. So alasang yaw yaka kapakapwach ang paynam lukwari kauno coach acknowledge tuan limpak coach may kiyang kicha paula po lopo. Okay, po kila tipa mo tipay. Amen. What a gracious God. Coach limpak man na chaka lukwari. Okay, painin tayang richingang kamuya ay more ranwach. Kamuyan, uyala kao na panay more. Uyala kao na panay popot. Uyala kao na panay panaynay. Pues syukak litay panaynay, syukak upa ay panaynay, masutya ka mo na nay more. Glory Jesus. Kalanganin ka mo kaon Jesus. Kalanganin ka mo kaon Jesus. Kaping kiyang kamoy. Kaping kiyang kamoy. Sapol nang mulimpak lapalap. Sapol mo mulimpak lapalap. Kom kachin pola ni lopo. Kom kachin pola ni lopo. Pwe kitipaykan. Pwe kitipaykan. Ranwach. Ranwach. Irichingong kamoy. Irichingong kamoy. Ay maurunsak. Ay maurunsak. Kamuyan kachlong. Kamuyan kachlong. Uyalay kaon. Uyalay kaon. Uyalay song kamaur. Uyalay song kamaur. Kamakaleta ay maurunsak. Kamakaleta ay maurunsak. Tipaykan koros. Tipaykan koros. Mepilmina na ipopot. Mepilmina na ipopot. Kom kachin makakiyang ya. Kom kachin makakiyang ya. Kalangan ng kamukaon Jesus. Kalanganin ko mo ikaw. Ranwach. Ranwach. Ipilata. Ipilata. May panso pa yung kamoy. May panso pa yung ibang kiyang kamoy. Ibang kiyang kamoy. Ay maur. Ay maur. Payan kakuya. Payan kakuya. Son upa. Son upa. Makom kachin masani. Makom kachin masani. May ay upa kamoy. Ay upa kamoy. May pilpang uyay upa ay pot. Mapan uyay upa ay pot. Ipokatang kamoy. Ipokatawang kamoy. Mauren ay pot. Mauren ay pot. Mauren ay panaynay. Mauren ay panaynay. Masapan mi. Masapan mi. Panliting. Panliting. And kamoy. And kamoy. Pasapan kilang kapay. Pasapan kilang kapay. Sapan kilang poita. Sapan kilang poita. Sapan kilang maula. Sapan kilang maula. Nanach panaynay. Nanach panaynay. Numaran kaun Jesus. Numaran kaun Jesus. Amen. Amen.